Sini media tahu sokno. Actually, tini sung to saimia, but sung tino jaga nukha je Mandai block ni bisingo, Mandai RD block ni besi holo. Certainly non mana abo. Tang bagi certainly engkai thang nayo to sungno borok sajak to moni. Sung deputation ni thanai 10 tariko deputation rakha ke mia sauda se keben ko. Orthat mia to holiday si. Engkai abu to samsang engkai mane mia kahisi ko. Engkai tini sung o jaga hotat se khana ka je o jaga o BSc chairman ni dagi Mumbai o jaga joto line department nina jaga electric hindi CDPU hindi nin PWD DWS joto line department agri joto ringa ko tini o jaga o bor kaisa meeting khlai nai mani engka jaga o sung khana ka sudu matra BJP ni BSc chairman BSc ni vice chairman Vikas Dev Burma tai BJP ni kotipoy neta rok no tuine tini o jaga o kebno consult riyawoi kono BCO kono consult riyawoi o jaga tini o jaga mo heke line department meeting rengoi meeting khlai nai tong honi sung khana ka engkai thik kauma heke khnamon bisingo sinche sikang ang fainani sikangono o jaga joto chini je 26 ta gaw saboni joto chairman rok public rok fainai tangi sengke khana engna nang jehetu sini Mandai elakani development ni byapar sengke boro am heke kisa torko bitorko nglai khana khub somoboto engka angmani poreo sung khana ka o jaga o BJP ni khorsa abo tuina muna neta hani sung sini jaga bo Raju Rupuni khana bo office ni chair rakro sabai ri honi sung khana ka kaisa party ni bo kuno ko biya tam thane bono kuno elected borok biya bo tino jaga biya ni bebe jaga meeting hapmani poreo bo amai ke biya ni bebe chair rok sabai ka mane no sudo rikok sarkari property ni bo damage khlaka engka wa hairok kni khanawoi nai sini borok te khub bungkha khub mo poreo jaga sung motamoti je to chairman akor phainai mana khlaileka jehetu suno bor kok rujak tongo suno in detail kok rujak tongo je yes agami dino jodi no je kono development je kono beneficiary selection hanke sini je khorok ni elected jago Mandai elakani no sini thangnai 2021 bo khang thangnai bo sakok kok no sini MLA bo o jaga MLA jik bo tongo gobo bo jaga ni boot bani pass jong ki tini khoroksa bo public representative bor se khobor maya enga abo ma ke ektorfa BJP ni mane borno tine je meeting khaimani obo ektorfa samthana mo dadagiri khlaini borok khlainai tongo engkabono borok jajagli haisi engkabon bagi tino jagao borno meeting khlairelia engka borno meeting khlairia ninai borok orno ongkhori mathangka public rok boycott khlaika sujaka ko meeting no public no obono jajaglia joto public phayobono tini banchal khlainai borok gifili mathangka nei jeng khobor manka tabu jarati abono jeng democracy no বিশ্বাস khlayo গণতন্ত্র no jeng বিশ্বাস khlayo কারণ গণতন্ত্র se joto sai kotorkuk tabuk barani je সংবিধান মোতাবেক ke inke o jagao je majority adigino বিশেষ khlainai je kono kokma khanao inke tabuk jehetu chini bisi election yako village council election yako chini elected chairman krai member krai sing abu gosio inke o jagao sing sujakok sarai sarai ko গণতন্ত্র ni raidati hingai jeng vote bochara nangnai bochaoine contest khlainai je kono party paithong painai je kono borong yago khomota klaithong borno ti nung meeting khlaiya nango phiaba tabuk chini bisi election ya tibi ingya ni karono babono je bor Chennai abo Simon dong kaham keno 26 ta BCO chimiya sara tirbone je 587 BC tongo ajaga bor contest khake BJP Chennai tini bor abno kirijagi nai khogoi hui nai borok self help borni bungoi loan donane bung ruine bor tini ajaga rigi tu buinai borno hoire ni khlaine borok phonoi koti prasar sin logi tongo amake borno bul mane bul poti tini amake borok je samung khlai tomoni tumun amake mothagi hanga kai muthagi angka agami jani kintu sudu Mandai RD block simia jeng Mandai RD block no to bondo khlainai
जों मान्डे आरडि ब्लकनो जों पार्मानेन्ट नि बागै जों तालारिफोरनो जों अबनो जों नाखर थुया जाय केफो मोरग तनाय हेचे ओ गेटो साबो फायो जागा नायगोना तार अनगायै जे जागाव सिनि रिप्रेजेन्टेटिभ बनो रियाव सिनेमा माखि मिटिं खाइ दं खाय अब तुतिलि कक सिनि ति प्रसारन दुकारि दङ बिजेपि सरकार एंका अबनो जों कोनो दिनो फनो जों गसिना हारमिया आगामी दिन जदि न माहिं तंखाय जों आबाहि खायनाय अमसिमिया जों सारा त्रिपुरा जिनि जे 45 टा ब्लक दङ नांगो जों 45 टा ब्लक फनो जों तालारि तनि नाय कारण सिनि बिसि इलेक्शन खायना नांगो दाति दाति सिनि गोबां मा मानथाय सकै दङ ठीक আছে जों सिनि डिमान्ड तो सिनि गेट प्लान न किन्तु आ गेट प्लान जों सानते सानते तो सिनि एलाकानि बरनो जों बिसा मिसा सुदारना नांनाय गाबोनि बागै जों दिनै आ दाबिनो जों थांनाय रमानि किन्तु आवाहायखौ बर जोंनो कक सिमि रोखा किन्तु कार्यकरि इया दं अमाहाय जदि नों दंहाके जों आगामी दिनावबो जोंनि सिरिं तंगलाक मानदे तिप्रा मथर नरमियाखौ अ जागाव सिनिनो जत किछु दं तुदि जों कोन दिनाव फन बुइ मेचिन जागि तया जों जत थानजा दङ तामखौ सिनो थानजा सिनि जे डिसिप्लिन न जोंनो आसके माने तामने दज्जरासो परीक्षा तानाथुं अदज्जन परीक्षा किन्तु सालचा जों किन्तु जे फ्रु दज्ज हारि थानाय आपुर किन्तु मानदायो केफन नारगमानन मत खमदा तंगलाक आसनो हामबाय singa habu diudo go kanya ko tamas ko kan bas haran was ko ना तापसा पन्द जों कोन कक सालायको जेहेतु अ जागाव सराय सराय कक आ जागा जों खनाका भिडिअ दङ ब्लग नि स्टाफ दङ निनि थानानि उसी दङ बरक दङने बरनि बसकांगनो चेयर बहकानि जों खनाव इनका आबो ताबु जों आबो तो सरकारी तरफ से आबो सिनि सम्पत्तिया जेहेतु गभर्नमेंट प्रॉपर्टी बनि माने बकलनि बसकांगो जदि डैमेज खाइ जतो माने ओवर जदि तारातारि एक्शन नाय आंगे किन्तु जों आगामी दिनाव जों थानावनो गेरावरनाय थाना जनो जवाब बारनाय आइन की शुद्ध मात्र कासे दिगिसिम दा खेकनाय आइन गका आइन बर नीतुलि बेबे सांमा खायनाय जे चाया जे दुषी बनो मारामनाय जे कालपिट बनो शास्ति मारनाय आबो जदि रियांगे किन्तु आगामी दिन एक्सिसला जदि न एकतरफा जदि नों तंहाके आबनो किन्तु जों कोन नाबो जों नासिगि तंगलाक तांके जों थानाबो अमहायनो जों गेरावलाय आगामी दिनाव